The Union Home Minister Amit Shah issued a notification to identify illegal migrants and deport them to Bangladesh within a 1-month time frame. However, in the state of Tripura, the government is not taking any initiative towards the notification given by Home Minister, which is why Tripura Motha MLA Ranjit Debbarma met with State DGP in this regard. On this day, while speaking to the reporters, MLA Ranjit Debbarma said that on the last 19 May, the Union Home Minister Amit Shah has issued a notification to identify illegal migrants and deport them to Bangladesh within a 1-month time frame. States like Delhi, Gujarat, Maharashtra, Assam and other parts of northeastern states has already taken initiative and arrested hundreds of illegal migrants and deported them as per the notification given. However, in the state of Tripura, the government is not taking any initiative towards the notification given by Home Minister, which is why Tripura Motha MLA Ranjit Debbarma met with State DGP in this regard. He also submitted a memorandum during his visit. The MLA further discussed about various issues related to ADC areas. He said the State DGP has given assurance to look into this matter. India government the notification bijangmani about 30 din deadline bija the illegal migrants no laikuti final kintu Delhi Maharashtra Gujarat ba Assam logo illegal migrant against lo kabang boss sabai jaka romjagoi tong othoso Tripura wo kabang ma aro boss tongo kabang ma illegal migrant nogoro iska gari ba kabang ma dugan nogdi tong othoso aro kon action ka ok hadumani kogno abo agibon chikhirika iphone 3 ta kaise memorandum tubui bobe malaika kai gojora kaham dika tinone phonnika ang bobe 45 minit nukor pop salaka ang bone bistarito saka agotolani kabang समस्या पार्वत्य चट्टग्रामनि boror phayoro tamo समस्या system ka chini edisi elaka okongno bonang srai srai saka ga omono kari botebo chini oroni je समस्या rongno tuye bonang sai phnarika bok tampe khanaka ekaba ani khwaini kabang ma kisu समस्या tuinong bangbono sai phnarika police department ni kabang ma ko ka babo nainai ni sam ega kai सबसे कम कांग बनो फरक बतर खाइसे बनो सामाने कम जका illegal migrant isunon tuyi obona बनो saka ega bobona nainai ni sam ja right ati tam ka tong aba nainai ni kawanadi ega ka obo khene saka sir illegal migrant ne khom sa thani wo jeta n pandaro go kbama kokrak buni khukiro okre thangka abno tuino baksa kok reply de thani wo sawo jeta sachung bai inga palni samuse obo tam sana saram ti khormo pal angkai pal dia diba angko pal ben tong nable ang Ranjit Debbarma malainel bagi program khayo ba malai tong rajyo pal bai malai kha dini or police DGP bai malai kha khana bota Assam rifle ni or ni brigadier me malai na ani sidul thaka nungbo juga dukhai malai ta ang Ranjit Debbarma malai mani sai যদি or minister of Chini malai kha teba bota kham bosai na kham যেখানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুসাই ছাইতং রিক্লাই নাই আপনে পাবলিক মিটিং সাও অফিশিয়াল ছাইতং ও জায়গা চিনি মিনিস্টার তাঙ্গে ছাইনি তাঙ্গে বড় কথা যখন করাকাই ছাইয়া না কোন একটা রেলি ও হিমকা বরং নুক যাবলি আবর কা আবনে বাগে নাং সানানে মুসুঙ্গ যে जों মালখাই গো খানে কেন খাইদিতা হাইদি নন সা মানা খাইবা একা বড় নুঙ্গুইব তাবো রেলি খাইনা নুঙ্গুইব এমএলএ সে নুঙ্গুমা সে ফাইয়াং খেতো আং বড়তাম খাইনা ba nono sakawang fainai tongnai ni saman pore phone khe phone rom ja dini sim gobang ma jaga program khaina thango aro ne netarang sajago jemon behala baribo sim program khaina ka boro sajaka netarang phone khaya borong sa chini program na kebeng na nibagai salsan sigang aro program khairo rally khairo omti khaita gobang ma uttar mohara ni puro khaita ka ga omobai tongya na ga sutura jing wansungna nangnai jesani yakti phonongko Chini dofani hani বিশেষ করে ও তাবুনি ও জরাও illegal migrant issue tuye जों kok Khorang mat sana sir sekarang time schedule mate hingga tini ni sabroma program tongmani siapa tini no tini headquarter buskang se nukjak tini ni illegal migrant post bank program tangi stop thanga sir mono sabrum mono tini sini program tongmani miane aro ni MDC debojit Tripura gi no sidol khailai जों kok salai aro khaimani mia hotat kaye bo message duka je aro tini ni program cancel khlaijaka olokai aro ni kabang machini Tripura mothani boro ta oinano boro social worker ano phone kai saka tangai aro khamani debojit Tripura saka minister Khorang nai ano saka khanani program na cancel khlaidi nei naka bon ba cancel angma khaija
बेखाय नि आरो तिनि program खायनाय ताइसे चेराराव सालायगा जों program खायनाय नों फायदि सार आं साका आं आरो थांगला next समायाव जुदि program खायखाय आं सानो तिनि गोबां मा जागा आनो program खायनाय बागै सानका आनि schedule गोबां मा जागा program मुंनाय अब program खायनो थानाय खानाबो दंगो खनिबो दंगो आरो program मुं दंगो 12 तारिख तानो जे मिनिस्टारना थानाय अब त schedule रुं थांका इनका 12 तारिखनि परे त गोबां मा जागाव तिनि उंको उंनाय दा माने program चलि तंनाय अम continue चलि तंनाय का आनि program नि बेफोर बतिनि अरे दिजि जखन मालाय दिबो आं बनबो साका बसाव peaceful नि program खूब गाहाम जों माने अबन बागै जों appreciate खालामनो सर निनि जे स्लोगान one Tripura one voice बांलादेशी go back ओ स्लोगान तो जों जे याप्रि बारं माने बुझावते आसा बादि नों अब्र सस खायमना होनाय ओ one Tripura one voice बांलादेशी push back ओ स्लोगान ताबो खरांग सजागि नरकनि मिडिया ते खरांग जाति गंगर हिसाब अन्य जे मिडिया ते नरक पाब्लिक रो बुसेक हामला बुसेक सपोर्ट खायतम कमेन्ट परि नाय दि कमेन्ट परि खेन नरक थाइमाना रुकुरंनि बखानि कगनो कमेन्ट से माध्यमिक थाइमानो इंगाकाय जों आं थाइमानो जे अम इतिमध्येनो विभिन्न सिभिल सोसाइटी आंबो थाइमाले थि चाकमा खदनि बर बांला थाइमाले थिका बर बताम जिंजाला फैतम इंगा अमनो बागैनो आगाबिदिनो चिनि जे अ इस्यु न तयै अ नेशनल इस्यु न तयै जों देबो खरां कराखमा थिसना चिनि मुभमेन्ट टेप कराकुंनाय कायसा जागा पाठक मनो रंजित देबवर्मा नायो अ नेशनल इस्यु न जाय करने कर इंडियन फ्लैग न तयै नेशनल फ्लैग न तयै मुभमेन्ट खाने केबो अबनो पार्टी नि फ्लैग न तयै मुभमेन्ट खाने इका अ दाबी तो अ जे नोटिफिकेशन त म त्रिपुरा म दाबी खाइमा म या आईपीएफ दाबी खाइमा म या इंगा काय म त नि बीजेपी दाबी खाइमा म केन्द्र सरकार नोटिफिकेशन खायै से म तब अ इस्यु न कसाय फायो के अ जागा न पार्टी न तोर जागै जिको न जाति नि इस्यु न खाय न सिपन जागै तम लाप तंगै पार्टी इस्यु खाइना बा अरु जतो न खना इंगा काय नि पार्टी फ्लैग काय अरु बीजेपी बा सीपीएम बा नि आईपीएफ तिनि पर कप खाइना बा सिभिल सोसाइटी पा फाइना फाया के नेशनल फ्लैग खाय इंगा काय अबनो तो अबनो अनेक बर चाजा ग्यांगो आं बाय बखा थांसा ग्यांगो के बरन अमति कप दिसा मिसा उद्रु मुद्रु साइतम अब कोनि जा पब्लिक न सेस कप साव पब्लिक न एमएलए सलाम पब्लिक न मंत्री सलाम पब्लिक न सेस कप आगाम दिन सान सर बांग्लादेश जे गुबेक सामने आरो केनि कुरु काट अफ इयार बा दाग जे रिसेंटली जमा जाना जे फाइजे बरन सिमना ना पुइलन सिम जे 71 85 रो जे फाइजे बरन खबजानाय खादे ताबुक अब नोटिफिकेशन जेता माने और काटा बिया रिजेक्ट करे 2017 जे नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बिया करे 2021 नोटिफिकेशन तिख्लाइमेन आरो काटा बिया करे और काटा बिया नि प्रश्न या और इलीगल माइग्रेंट साबो बना नाइतु तिख्लाइना से ले अब दिबा एका आबनि बागिनो साबो जे ताबु इमप्लिमेन्ट और नि जत बीजेपी शासित राज्य उंटंग गुजरात उंटंग महाराष्ट्र उंटंग आसाम उंगुइटंग तारपरे काकाय नि महाराष्ट्र उंगुइटंग का त्रिपुरा उंया का आबनि बागैनो आं साका महाराष्ट्र आं साका जों गभर्नमेन्ट दङ लाभ फरिखा जों त्रिपाठी एकट थाकाबो इमप्लिमेन्ट नंया जों लेन्ड राइट्स नि कको साकाबो इमप्लिमेन्ट नंया पॉलिटिकल राइट्स नि कको आबो इमप्लिमेन्ट नंया एकानि बीएससी बीसी चेयरमैन को इलेक्शन वन को आबो नंया का जों सरकार तंगले तम लाभ The MLA further states that he also met the state governor and addressed this issue. He will be meeting with the brigadier of Assam Rifle in coming days to address the same issue. MLA Ranjit shared his views on various matters. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.